may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Manuti impaw iti OFW nga ama ti apok, Jima anak kaw. 20,000 manan nanang. Ay nawaw! Nagsya atan. Ada ti urayan tayo at 20,000 iti binulan. Wan nga rod nanang, saan tayo amarigatan? Saan tayo aparikot ti kwarta no kastoy lang? Naimbaglagan ata nagpasikog ka iti ex mo anak kaw. Ni nanang mo. Husto laang ti desisyon mo nga agpasikog iti dayjay nga ibander. Nga maid, adda pa kay ranudan mi iti kapsat mo. Manuti ka sa pulan nyo ayan nanang. 5,000 laang anak kaw. Ha? 5,000 para kada kayo. Ay na, agiyaman raklaunay anak kaw. Gumatang kan tumulaangan iti bagas kan pangkusina tayawan. Sobra mo lang day ta akwarta para iti apaw. Wan nanang, saan ang masapol nga ibagayo taamok dagitan? Si kamit ten ti makaamaw. No awan ti mangbagkat iti bagas, ibaon mo ni Frances. Adda iti silid na, nakaturog manan. No siya, mapanak manan iti ayan dagiti kumarek, tamaki ay aya makadakwada. Good morning, Mari Roda. Ay nawaw, nakaragragsak ka ita amaray. Siyempre, adamanan kwartak, Maray. Wow! Sagsasangaribo mo't day tamaray. Impaw iti ama ti apok, Maray. Anya, isugal mo ti kwarta para kumaiti apaw. Wina, tabarang agdubli, Maray. Mangrikap ka kiday, tamapantamanan makiayayam kadagiti kumari ta ijay daya, Maray. Ay nawaw, awan kwartak ita maray. No awan kwartam, pabuludang ka iti sangaribula ang Maray. Ay isanan maray. Makautang ak paikit day. Si kalatan ti mapan. Amangan numaamuan nila kay ko anapanak nakisugal ket apaan nakmanon. Kabutang mo nila kay mo, Maray. Saan mo't day maray? Nga makapakonsensya mo nga main. Iso asikalatan ti mapan. Naimbagkan ka taawan agungot. Ken adda kwartam apagsugal mo. Naawat kon timpaw it mo, Evander, anak kaw. Nasayat mo't no kasta tatang. Anusan nyo taday talahan ti kabala. Amuyo man. At atiputot ko masapul a sustentuak. Ay nawaw, dakilan da ito'y atulong mo kanyak anak kaw. Ayun gayam, naipaw it mo ka din ti para iti apaw. Wan tatang, nalpasan Nasayaat mo't nga ron no kasta, tapno awan maibagbaga ti pamilya ti eksmuken ka. Aywan mo't tatang. Ure kastuyak lang. Amok ti obligasyon ko iti putot ko. Very good no kasta anak kaw. Ure awan kayon kinjema. Agbalin ka responsable nga ama iti anak yaw. Wan tatang. O sige, agpakada akon. Sinaludsod ko lang no naawat yu ti pawit ko. Okay, agan-anad ka di tabalasiw taaw anak kaw. Anya kalakid di mutin aya, Jima. Apay ka din nanang. Itay pengagsangsangit ti anak mo. Apay kanu aya. Naibusan ti gatas na. Ay nawaw, no naibusan, gumatang ka manin Manulaangan tinabati ang kwarta nga impawit ni tatang na. Pangasim nagado ti pampanunutak ita. Makarengreng payla ang matday tang anak mo. No kurang ti 20,000 per month, ibagam ken ibander, tanayunan na ti ipawit na akwarta. Nay, apay akasta ti itsura marikulasa. Saan mutten amay drawing tilangam? Masiksikuраnak nga rod, Maray. Kano nagragsak kay dinapalabas nga aldaw.
Naibus nga rodin ti kwartak. Ay nawaw, di mo ibaga nga impaabak mo iti sugal ti impaw iti ex ni Gemma para kuma iti apaw. Naabak nga agpayso maray. Anya, Ay, masapol nga urayak man ng ti ipaw itdain ton umay abulan. panag ko na kat masapol nga isardeng mo ti panagsugsugal mo, Maray. Apay kuma, kaiso nga rod matiliw-liwak maray. Saan ama iparbeng nga isugal mo ti kwarta para iti apaw, Maray? Ado ti kwarta ni Ibander anya. Amumet nga OFW dayjay. Day tangarod kat, Maray. Nag-abroad tapno adda maited na iti putot na. Sa ita, isugsugal mo laang ti sustentaw nga ited na. Ay madimot at ikasta, Maray. Naimbag ko man mga baka. Saan mat nga raw takanayon ka amaabak? Anya en lotom amasida, Jima. Adda tuyo di tananang. Ay nawaw, tuyo manan. Ano sa nyo pailaan Tawan kwartak ita. Kaano nga gipawit ni Ibander aya? Inton umay alawas pa'y nanang. Ibagam tanayunan na ti ipawit na. Kurang ti 20,000 per month nga itid na. Wen nanang, kasta talaga ti plano. Ibagam apagbalinan nan at 30,000 iti makabulan. Wen nanang, Siguradaw adakkel ti sweldo na dayjay ija abroad. Isu nga agpanayon ka anak ko. kurang ti 20,000 per month nga ipawpawit mo. Nayunang mat Isulang mo't ngamin ti kabalak. Kurang nga rod, amo mat anangin na ti magatgatang ita. Saan ama balin? Tadamot ti datunga paggasgastusak. Di Ibander ka di dayta. Wen nanang. Mudtoy ti cellphone tada kami ti agsarita. Ah, Hello Ibander. Abay ka din, Nana. Tapno ibagakeng ka. Kurang ti 20,000 per month asustintaw. Pagbalinamon at 30,000 per month. Ay nawaw. Abay ako urang. Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot ko, Nana? Nanginangarod ti magatgatang ita. Di ka makaawawat mo. Anya? No kayat mo pa'y amakita ti putot mo. 30,000 per month ti itid mo asustintaw. Anya ti kunam, anak ka? Ulitin man. Imawag damanin kanyak tatang. Urang kano ti 20,000 asustento para iti putot ko. Ay nawaw, kasano akurang? Kasaan pa'y mat nga agad adal ti putot mo? Di kayat da, ket 30,000 per month ti ipawit ko, tatang. Nukasta ti aramidam. Anya ngay mat ti mabati aparakin ka, anak ka? Jak amon, tatang. Kasano nga rudan dayta? Saan mat amabalin nga ipawit mo amin ti matmat gadam? Tadamat ti sabali apaggasgastusam. No saan kong aramidon ti kayat da? Saan da nga ipakita ti putot ko, tatang? Ay, naglukon da kita tataw. Naimbaglangin ta nagsina kayo ken Gemma. Tulungan da kumatatang. Jak amon na niya ti rumpang aramidag. Di ka madanagan, anak ka. Tulungan ka. Numasapol nga agimbestigaak. Aramidag para ken ka. Una yan, 30,000 per month adaw dawatin dakin ka. Sa dino ti papanam, kapsat. Iti ayan da kulasa, kapsat. Makisarita ak. Tadakkel unay ti 30,000 asustento adaw dawatin da iti putot ko. Mano aya ti sigod nga ipawpawit ni Evander, kapsat. 20,000 per month, nga masaan da kontento. Ti kayat da, kat pagbalinin na at 30,000. Madanagan mo tan ti putot ko. Tawan ti mabati para iti bagina. Ay nawaw, dakkel ti sustento nga itid na. Ang pakurangan da pailaang. Kurang kanungamin kapsat. Talaga akurang tasaan laeng met ati putot na ti papapanan ti sustento. Intero a pamilya ni Gemma ti sustentuan ni Evander. Agraman sugal abisyo ti ina ti ex na. Anya? Amom kaday, isugsugal ni Marie Kulasa ti daddo mga ipawpawit ni Evander. Pudno ka diti ibagbagam kapsat. Day ti pudno kabsat. May mayat no ipalis tayo laengan dagiti kasapulan ti ubing, ta isulatan ti itadyaw. Tano kwarta, sa bali met abul sa ti papanan na. Ay, kapsat, di mo ibagbaga asyak ti nagipulong ken ka Ay, Maasyanak laeng ngamin ken Evander. hello anak ka. Kumusta, tatang? Nakasarita yung kadi ida?
Saan ko ida nakasarita? Ngam adda na amuak anak ko. Anya day tatang? Anya tinaamuan nyo? Saan laang mo't gayam at iputot mo ti papapananti kwarta nga ipawpaw itmaw? Anya? Dahita ti pudno anak ko. Talaga nga agkurang. Tamay sa pamilya mo't gayam timang namnama iti sustento nga itid mo. Agraman ti bisyo ti ina ti ex mo. Isumot lagayam. Kitap mo saanan ang maulit anak ko. Ibagam ken Jema, ta ilistana dagiti masapsapul ti anak yaw. Gatas ken diaper, ken aminay, ta ibagak ken manang mo nga agpurchase. Saanan a kwarta ti maited kadakwada. Mayat tinapanunot yaw tatang. Mangted kalaangan iti basit akas anak ko. Tapno adda gastusan da no adda emergency. Anya ti kunam, Evander? Ilistam dagiti masapsapul ta anak ta. Anya? Manipod ita, saanan a kwarta ti pawit ko? Apay, amom no anya ti kasapulan ti anak mo, ha? Iso nga rut nga ilistam tag-purchase ni Manang. Kwarta latang aminin ti pawit mo. Siyak medden ti masurot ita. Dakkel unay ti 30,000 na daw dawatan nyo. Saan mo't nga agad-adal ti anak ta? Unay kamutan, tila ang bagim ti pampanunutan. Saan aga puta dak dito abroad kat ado ti kwarta? Umawag ka inton sumangpet ni nanang. Tada kayo laangan tagsarita. Makapaawan ganas ka. Apay adi mo kaya timangi pawit iti kwarta si ka Evander. Gaputa diyo ang muti agtipid, nana. Ay nawaw, nanginangarod ti magatang ita panawad. Siyak medden tag-desisyon ita, nana. No kasta nga raw, di mo namnamaan a makitang pay ti putot maw. Anya? No di mo kaya timangted iti sustintaw, lipat mo nga da putot maw. Mangtedag iti sustento. Ngam saanan a kwarta, nana. Makaparurod ka? Saanan a kwarta? Tama nga nung sa bali abul sa ti papananti kwarta para kumaiti putot ko. Ada kang kadayta, makabu ka, awan pa'y sirsir bimbay. Oh, para ita puko ta kulasa. Dayta laang, Ado dayta. Good for 1 month. awan na yun na kwarta. Aywan, adda ti 3,000 dito. Ay nawaw, 3,000 laang. Tanda mo ti ginatang mi agatas. Diaper, kanda duma pa'y akasapulan ti aputa. No apay ngamin agim matang kayo pa'y laang, kat imbagami mo't ada kamilatan ti makaamaw. Gaputa diyo amot agtipid. Kaasi ti anak kong agtrabaho iti balasiw tao. Saan analaka ti trabaho na ijay? Responsibilidad na ti mangted iti sustintaw para iti putot na. Wan, amo mi dayta. Ti kada kami laang. Kat agtipid kayo kumamay. Saan akong kumpurmi ti pangigasgastusan wano pang usaran nyo iti kwarta? Di mo ipakpakita ti ubing iti dayjay nga Evander. Wen nanang, Marmarwam dayjay ama naging bubukaw. 3,000 lang agpay so tintin na. Wana, ta isuda mo't ti nag-purchase. Agpakalaing dagita at tao. Kasano ngayon day tananang? Awanan agparikot tayong manan. Awanan ti pakairanudan mi iti kapsat mo. Kurang ti 3,000 agastusin tayo iti makabulan. Ay, mabusurak launay iti dayjay nga Evander. Nay, apayan maray. Wana, tag-groceries kan 3,000 cash laang tinted na. Ay, ikaw maray. Mano aya ti sigod nga itid na kada kayaw? 20,000 iti binulan, maray. Ay, nawaw. Dakil ti 20,000 per month nga itid na para iti putot na, maray. Kurang nga ro dayjay, maray. Sobra dayjay para iti putot na. Agkurang laeng no tinamnamaen nyo kat intero a pamilyayo ti suportaran ni Evander. Anya, No nakontento kayo kuma iti 20,000, nasaya at kumamaray. No apay mat ngamen akayat yu pa'y apagbalinan na at 30,000. Anya ngay mat ti mabati para kenkwana. asino tinakadamagam iti dayta? Nagistoryada kang ka. Saanan anapateg no asino tinangidanon kanyak mare. Agyaman kay latan tauray kaskasano, ket adda ited ni Evander a sustentaw. Saan akas iti dagduma dita? Anya tintiks ni Jima ken ka? Iti mandadak ka no, tatang. Ay dawaw,
Apeng agdemandada. Gaputa kurang kano ti itid ko asustento. Nagturad mo tanda kita tao. Anya nga dati kasayaatan nga ramidon tayo tatang. Urayam nga agdemandada anak ko. Ha? Marmarwam da kita tao. Nagdemandada. Sumango ak. Para makita no saan da ang mapabainan iti kasta nga aramid da. Amangan no. Ang talig ka kanyak anak ko. Inaramid mo ti pagrebengam kas ama. Bay amida no agdemandada. Para makita no pagpatinggan ti kinatangsit da kita tao. Sa dino ti papa na Mariculasa. Mapanak man iti barangay hall, maray. Ay nawaw, apay ijay? Ada iti mandak, maray. Asino mo't maray? Dayjay nga Evander, Anya? Yan tangay tip-tipi din na mati sustinto nga ititid na. Idi mandaki day. Nananana, agpanunot ka pa'y imbang maray. Di ka agdardara sudos. Kita, ano saan ama ibabain iti kastoy nga aramidag. Apay maray, di ka mabain no maamuan dagiti opisyalis ti barangay tayaw, ti angot ti pamilyayaw. Anya, No agdemanda ka, amangan no mabaliktad kayaw maray. Amangan no maamuan da anag numarti buo a pamilyayo iti sustento nga ipawpaw it ni Evander. Saan aga po ta OFW jay tao, ket agbalin kayo meten nga abusado. Ay nawaw, nagawid kayo met adagos, nanang. ay, Ni, nagunagmet tinday taasan na ayo, nanang. Anya tinagsasaritaan nyo ije barangay hall, aya. sa anak-anapan ijay. Ay nawaw, tinagsaritaan tayo ket idemanda tayo ni Evander, nanang. Nakabutbut ang gayam ti agdimanda anak ko. Apay mat, saan damat akap-kapin ano ni Kapitan? Wana ngam amangan no mabaliktad tayo. Amangan no da tayo ti maibabain. Anya? No agdimanda maamuan da ti angot tayo. Maamuan da nagnumar ti pamilya tayo iti kwarta di Evander. Ay, kasano nga rudan da ita, nanang? Awanan Anusan tayo no manaw kan anya ti itedda. Tinapatag ket ada sustinto ti anak mo. Anusan milatan iti kabsat mo ti agtrabaho. May mayaten dayjay ngem ti maibabain ti pamilya tayo. Ay, nawaw! Agtrabaho ka tapno adda kwartam. Di ka mangnamnama iti nagrigatan ti sabali a tao. Laglagi pam at sustento a para iti ubing, ket para laeng iti ubing. Saan ket a para iti intero a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Why, amok day tanansay. Kabisada ok ti mansaray ken anibersaritan niya. Kita amangan no sabong laeng maninti ited mo kanya. Ha? Makauma ti sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam mo, no? Imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawaw, kastoy nga rudan, agan ano saklatan. Tapno ibagakan ka,
Sa anak ana irwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo tapno saan nagsakit tinakam mo kanya. Sigurado lang. Tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot say? Amumot nga ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-break, ited mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita ano niya? Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day say. Aha. Wow! Balitok nga alahas daytoy nga, Romeo. Magustuhan ka di mo't lang ti regalo? Wan, ngampud no ka di abalitok daytoy. Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok dayta. At to'y tirisibo na yung kita tapno saan ka nga agdwa-dwa kanya. Ay na, yaman na clone, Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo, ti pa nagpasadam, lakay? Nasayaat latamot, bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay? Isupay mat, ama inayon iti urnong tayo. Wan bakit? Ay wan gayam, agpaspasada ka di pa, iti kapsat ko? Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamidad dan nobya na, manumot ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary, akalugaran tayo? Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga syudad tinubya na ita. Ay nawaw. Diyak man amaw, nonya tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko, nagamam mo da ka no, iti may nga inuman. Hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko nakita adagos ti awag mo? Ada nga min araramidag. Okay laang, Ante. Adalaang man kayat ko, asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka de, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay wan, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, Ante. Kano masansan ti out of town da iti nobya na. No kasta, nakit kita yon, tinobya na, Ante. Wan, waitress iti may nga inuman, idi nagamam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mo't, nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw, no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam sapay la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, Ante. Kita daytoy a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kayat ko kumati agbakasyon iti dayta a resort. Kasla dayo mat. Mabalin mo't nga aglugan ta, nulakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastos. No ay ayatin na, aramidem dagiti bambanag apakaragsaka. Ngam kasano nga rod ang makaurnong ta. Matunggal adda ti kwartak kat gastusan ta. Ay nawaw, agrek-reklamo ka kadi. Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas na tiket ko asawang? Ibagam lang, no mapilpilitan ka, tagsi na takiti. Ay, saan Di nakibreak. Agpanunot iti pamuspusan. Tapnosan ngagsakit tinakam mo kanyak nansay. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta si kakit nga rod ti lalaki iti relasyon ta. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak nansay. Lumabas sa kantay. Mabiit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakitak nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagi jay katay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagi ti gagayim ko dagi jay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumatay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisita mo no? Adamutan ti iligar nga aramidam. Nantimoy. Nasingputa ka niya. Apay ko mga garami dak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Iso adya akong masangot agpasada antay. Ang awon pagdanagan niyo.
Tawan ti illegal at trabaho, kantay. Ay na, nagasatak ka talaga kan karumyo. Ha? Una, taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Wala, tanapatag kalaunay kanyak nansay. Diyak kahit nga sakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunot ak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka manan, Ha? agurnong ka. Tapno adda manan gastusan ta. Kan tapno adda maitid mong allowance ko. Kaslasan kamot ang naragsak. Kasano ko ma? Kat di mo matin maipaay dagiti masapsapol ko. Maawatam ko mati sitwasyon ko, nansay. Ay, diya kaya ti kastoy. Sa anak anairon. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kati madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamat day ta pagbiyagan ta. Un ano agtipid ta. Sa anak anairon nga agtip-tipid Romeo. Italaan mo day tong. Nung makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung taa? Masapol nga orayan, tarugyak man ng taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita Ay na, nagyaman naklaw na yan, tay. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Wala ta ka sa pulak ti kwarta, antay. Para iti gold digger anubiam ka day. Ay nawa, saan ma, tantay? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say, nalipatam matan dagiti planom iti biyag mo. Ay tiklaunay ni Nancy, antay. Wen ang marupat kwarta mo nga road. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man ta katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nobyam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak aguldiger dayjay. Ex na magayam ni Lansay. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar-arami dit istoryan, tay. Kita ata mga no di mo mapupuutan, dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para ken ka, Nancy. Ay nawang, dayto laang. Anong sampay laang? No anya ti kabalak nga itid tabasit tinapasadak itang. Pinaumaynak ditoy, tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to ken ka. Ay saanan, agbreak talangan. Di na ko mama i-break ah. Makauma ka man. Ikalak iti makalawas. Tapno makaumnong ako eh. Gumatang tanto iti paboritong amakan. Saanan, kukam talugaw mo. Dinadail mo laang talda ko. Anya lang aramidam dito'y pag-abangak ha? Di nakmut nga minang kasarsarita. Inblak-nak pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka ah? Saan mo kumamot nga ramidin ti kastoy kanyak ah? Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam, pumanaw kan, taumay ni David Inton madamdama. David! Asino ang David? Dagdagdaton kanya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kuana ko naktumay. Talaga pinanawan na ko ni Nansay. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot din ti David itibiyag na. Umayak man. Ah, manang? Siyak nga rod. Kumusta ka matan? Kaano ka pa ang nagawid, manang? Idi rabi ilaang. Anya di nadamag ko nga adda ka no gold digger anubiam. Nakadamakam. Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak matan makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha manang. Tay, kuha. Nagraman ti ref. Awan matan. Kuha nga may manang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, manang.
Ay, nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti ko nam itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkel yaw. Wan lakay. No kasta, isugayam ti ginastos da iti gold digger, anubya na. Ay kat sigurado day ta ah. Saan nga agpampanunot day ja tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na ah. Nagturad amang ilako iti saan namot an ay pundar. Inulaw ni Ayat. Nuapay ngamin nagdaton pay laang iti day ja Nancy. Kat adda nga rodan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy. Kat make up laang mo tinang papintas ken kwa na. Ni Mary ati original ti kinapintas na. Saan pa'y arupat kwarta day jay? Awanin tadamot tin nobyo ni Mary ita. Makisakduak man, ante. Nay, kimbutong ka mat, Romeo. Kagangay ti may stress, ante. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mat amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan, ante. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo ngamin, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko, ante. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos, may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mo. Sakbay ti flight ko, kaya't kapay ang makasarita, Romeo. Apay ka day, manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyanan sikat kumpormi manon tiing kailaklako. Saanan, mana? Nagadala kong tinapasama. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Nuagpili ka iti babae. Jay kumamot mapagpiaran ading ko. Jay babae nga ayatan na ka itinam ay man ken rigat. Wan, manang. Tanda anak day ta. Di ka agpaalilaw kadagiti babae akas ka ni Nancy. Takas ta a klase ti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka pailaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no addawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan amapuutan kat adda manan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman na klaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng ter aramidan na, ay kat talaga bagbagam Ay wala. Talaga ang makangig kanyak no natangken ti ulo na, bakit? Nagkapita bayaw. Agyaman na klaw na yating ko. Kumusta mo ti marikrik nam? Okay lang ang manaw. Narigat agrugi manan ngam anusak manaw. Ay wala. Di ka nga nagpaluko Saanan manaw? Bayaw, ang mga nagte-text pa lang ni Nansigan ka. Saanan manaw? Urag text. Saan kumutan ang pagan-anaw? Kasta, anun ti babae arupat kwarta bayaw. Pilim ti babae akas ken manang mo Evelyn. Nagagat ken mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan manaw. Sa anak ang mga asawa. No saan akas kin manang Evelyn ta asawaag. Saan kan samot ten nga agin ina nakaanakan? Wan takayat kumut ti makaurnong, ante. Ay nawaw, talaga adakkel ti nagbaliwam. Manipot ita. Urno sa konti biyag ko, ante. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublang kang kuwana, ante. Sapay nalaka ka amaal lilaw. Ay nawo, idilaang da dyan, ante. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure, ante. Sige, agpakada ako. Tama nga nung naurnong man ti pasahero di paradaan, ante. Talaga agim magat kan. Kapilitan, ante. Kayat ko tagurnong para iti bagay. Kantap no masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy, Kailiw kan. ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa yung urayan ka takayat ka makasarita.
Ilading itag, ngamsan ka kaya't akasarita. Anya, Kalpasan ti pa ng lukong kanya, kada ka manan. nagbabaw ya akong tinaramid ko ken ka, Romeo. Di mo namnama na makisinubyanak pa'y kan ka. Saanan ang mapasamak da ita? Please, matan. Dinak mo narakupan. Nakababayin ka na kiti tao. Ikan na kumapay iti may sapay akong daway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti biyag ko. Tadyak kaya't ti mailumlum manan. Jak ipalubos at ibabaya kas kin ka ti mang dadali ti biyag ko. Nansay! Ay nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umano kano ti may sa border tayo. Nina, bakit? Ay nawaw, kano ka na? Inton Lunes. Na, apay asika ti kinasarita na. Apay asaan ang nagdiretso kanyak. Isyong arod nga ibagbagakan ka tapno ambom. Tapno updated ka mata. Ay saan na mabalinti kasta? Siyak nga rod ti landlady. Apay kit din asika ti pangibaghan na. Oo na yun na bakit? Agraman tayo ta apanag. Big deal launay kan ka. Una, tawan bibiyang mo iti day ta apaabangan, Jeffrey. Kasano kumasumango dakin ka? Kat kabutang da kamot nga rod. Apay ko mga butang da kanyak. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Daytang iwat mo pasmado ti makagapo. Di mo amutag tipel. Iso dayta. Kabutang da ka ti amin. Ibagam iti day ta Joel, tasyak ti kasarita na. Saan ka tasika? Wala. No kaya't na pa iti sumangugan ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagpungpung tutam, Jeffrey? Nakapasyar kayong mat dito'y pag-abangak nanang. Anya ti umayo ibaga. Imawag ni Antim Nina kanyak iti kalman anak ko. Kat, Bakanti ka no, ti may sa akwarto iti boarding house, apapaabangan na. anya ko maitano bakante nanang. Adamat ti abangan tayo apag naadak. Ti kayat ko kat umakar ka ijay, anak ko. Ay nawaw, jak kayat tiag naad ijay nanang. Adayo amay mayat ijay nalawlawa kan simintado. Basta, dituyak laangan nanang. Di mo man ipilit ti kayat mo si Karot. Noan niya ti imbagak, isaw ti aramidam. Amo yung mati ugali ni auntie. Pasmado ting liwat na kung nadagiti kakasinsin ko anagabang iti papaabangan na abalay. Anyat amu tayo ngay. Ano saklatan dito'y nanang? Uray adayo. At least, adatal na ti panunot ko. Pangaasen, tadi mo ipilit ti kayat mo, Rot. Kayat mo man kan saan, umakar ka ijay. Anya? Nagnaad kayo iti balay papaabangan ni Auntie Nena idi. Saan ka di kasinsin? Uwan kasinseng. Ngamawan pa'y 2 bulan may, kat pimanaw kami. Api ang nasa ludsud mo, kasinseng. Tati kayat ni nanang kat agnaadak ijay. Ay nawaw, agpanunot kay ti mamin ribaw, kasinseng. Ipilit mat nga rod ni nanang. Saan na sigurong ammo ti aramin ti kamsa na Amom ka tay? Idi da kami tinagner ijay.
Bigbigat ang agtuk-tuk-tuk na antinena. Anya? Huwag kasinseng. Di kaya masapa amariing dagiti burdas. Natangsay. Nangruna ka dagiti kaanakan na. Disturbumat nga rod, ano kasta? Pudnula unay kasinseng. Nagadupay ti dildilaw na day ah. Sapataws, badaw, buok, sidakin amin ang. Nakabutbuteng at talaga ti agnaad ijay. Nakunambay kasinseng. Ura agbaybayad kay ti abang. Katkas jay latta ti trato na. Ay, asino mat nga taday ti agtuk-tuk-tuk kat alas 4 pa ilaang ti agsapa. Rod! Rod! Agreeing ka ditan. Anyat orasan. Ni antinena mat gayam. Ay nawaw, anya nga tat ibagana aya. Apay adi mo lukat ang tiridaw. Umayan ante, mabitlaan. Ay, anya ti masapul yu ante. Anyat orasan, ngam di ka pala na rin dita. Ay ko ante. Kasla anak da katibak nang iti kastangar aramidam. Napuyatak ngamin idi rabi ta inaramid ko ti research mi ante. Nagadulakit din arason mo. Jak kayat ti kasta, ah. Jak kayat ti maaldawan aburdal. Anya? Saan anasaya at isturbuan dagiti borders tayo bakit? Ay nawaw, apay manan amakibiyang ka, kat ka nakakmat day jay. Gabuta ka nakam, kastamutan taramidam. Kapilitan tadidamot ammo timang disiplina iti bagbagida. Kan may sa, masigsikuranak makakit-kita nga aldaw ti panagrinda. Kasalungay, nung napuyat da idirabi. Ay saan ko naparikot day ta? Ay nawaw, agbain kamot Uray ka nakampay da kita. Agbaybayad damot idaabangkan ka. Aguray ka. Apay nga isakit mo launay dayjay arot, Gaputa si katayan ti bidot, bakit? Saan lang anirot ti ka nakam anangaramidam iti kastakay? Pasensya amlatan ni antim nena, rot, kanakan. Makauma mat ti ugali na, uncle. Isunga awan ti agbayag akanakan na titoy. Tamadi ti ugali na. Pasmado tingiwat na. No agsasao, kasla saan kaming agbaybayad iti abang ditoy. Feeling na laing dayang antiyo. Nagalas ti ugali na. Awantal na ti panunot, taurean niya nga oras kat adadita nga agungungat. Nakunampay, kasla saan ngamin nga agbyag, no saan nga agungat iti may sang aldaw. Iso day jay, ibirbirok na ti pagungungtan na. Nene, nantiyo na yan natin si Mangpart. Di mo latan ibagbagakin kwa natin nagsaritaan ta, what? Wan, uncle, di kay madanagan, ta saan kay nga ipulong. Nay, apay akas tatibadom si Karot. Apay ka di, ante. Apay ang nagbistida ka. Sa dino ti papanamaya. Saan mo't Domingo itakad? Adda klase mi ita, ante. Adda klase yung amkas tatibadom. Ay nawaw, disente mat ti insuot ko, ante. Saan mat arivili? Ay mangibabain ka mo't. Anya? Inton sumarunaw. Pilyam mo't ati maibagay kan ka. Saan kayo ang maawatan, ante? Jak amo, no apay nga agraman kawas ko kat pagpupudutan nyo. Umapal kayon samat. Siya, umapaliti kawas mo? Saan apulos? Agraraman kakit dia. Adda na patag nga ibagakan ka, Estela. Anya ti ibaga manang nena. Bagbaga ang matiyay anak mo Ay nawaw, apay ni Rot manang. Hay, jak magustuhan tikas di apa nagbadbado na. Ha? Sana bagay tikas jay. Kunamlan asino abaknang. Ti kadibistida na, ti dakdakamata manang nina. Wan, nagalas akit kitaan. Saan ang maibagay kan kwa na? Kan may sa, kanayon ang maaldawan jay anak mo. Di na ammo ti agreeng iti masapa. Ha? Ay kwa, amangan met no adda report when no research nga inaramid da iti pagadalan manang. Ay uray pay, saan anasaya at tikas jay nga ipakpakita na? Bagbaga am day jay Apay akas jay ti ibagbaga ni Antim Anena. Maaldawan ka kanumat abumang bangon. Kun nagalas ka na ti kawus mo. Jak amo iti day ta akabsat mo, nanang. Nagadulakit ding amo na. Nagaduadil dilawon na. Siyempre,
Adu tinaskan nga aramidok, iso amapuyatak. Kan maysa, disente matibestidak. Talaga laang adakas ti ugali da di abakot. Amangan mat, no? Di nagpagpanunutan iti dakas nanang. Saan lang asyak ti kaanakan nang agrekreklamo iti ugali na. Adu kami. Oray sa ludsudom ni Kasinsin Angelo. Kat, kasano nga ruden dayta, anak ko. Umakarak nanang. Jak kayat ti agnaad iti ayan ni Antinena. Awan ti peace of mind ijay nanang. Kat, ada nga rod pagakaram, anak ko. Adda umakarakon. Tadyak kayat ti kaaruba apasmado tingiwat na. Kan kasla ada bagbagtit na. Anya nga ita, pimanaw mo't laang ni Ruth. Anya kumangay kanyak. Sa anak nga apektado, Jeffrey. Agbalbaliw ka man ngamin, bakit? Dahito pa nagsasaom ti makagapo. No apay akaadwan ka dagiti kakaanakam kat gumurakan ka. Ay, agtal na ka man. Ikam ngamin iti preno tangiwat mo. Di kag balin akong trabida iti biyag ti sabala tao. No awan mo dagas nga aramidan dakan ka. Ay, agtal na ka di tawon now. Di mo amot ti makorektar. Apay ngamin akorektaran nak. Ha? Tapno ibagakan ka. Saan amasapol nga aramidom na ita? Taamok tar aramida. Pimanaw ka mat gaya man itayin ni Antinena kasinsin. Wen tadjakon maanusan ti ugali na Kasinsin. Inaramid naman kan inaramid na kada kami iti. Talaga nga awan ti pagbaliwan ni Auntie. Baknang ngamin kasinsin. Iso akas dyan. Ket, anya ko maitan ubak nang. Agbaybayad akmat iti abang ko O galinan ti kasjay kasinsin. Nanayunan man ti kaanakan na agumurugurakin ko ana. Kasla ada bagbagtit na Kasinsin. Anya? Sikamot. Kasla ada bagbagtit na kunak at agbirbirok iti pagungungtan na. Agasem manday ta ginatang mo. Iso ti isuot ko inton reunion tayo. Isyak mo't nga eh. Ado mo ti kawas mo dito. Ano sampay laang dagijay Kita amangan numapan ka man rin makireunion. Kat kumkumpurmi man ti isa usawang mo ijay. Sa anak mo't nga agsaukat, no awan makagapo. Ikam ti preno tangiwat mo. Di ka man ngamin agpakalayng ijay. Preno mo't nga ibagbagam. Una, tamangan numalipatan manan. Naimbag pa'y jalugan at da preno na. Tangiwat mo ngay mat. Amom si ka Jeffrey. Di ka nagkalintagan. Tanalawag mat asikat ay ayan tibiddo. Isu nga ato ti gumurakan ka. Makireunion nga tada Antinena. Dahita ti jak amo kasinsin. Wen taama nga no umayda kat pagpupudutan nakmanan. Saan lang mat asikat ti kaanakan na pinagsasawan na. Ado tayo. Ha? Ay nawaw. Kasinsin. Makitkitang di makitkita. Da Antinena matday chay. Mapantay ti kusina. Taamangan no makita data dito. Kat anya man ti may baganang. Di mo ipadlaw nakita ta ida. Angelo, kanakan. Ay, awanin kasinsin. Nakita na kon. Paumayan itayan ta. Si kanti makaamo makisarita kan kwa na Kasinsin. Mapana kon iti kusina. Bye! Nay, kasinsin. Di nakpanawan dito yan. Kasinsin raw. Kumusta ka mutan, Angelo? Nasaya atla tamo, ante. Anya nga minang tinalam a kursaw? Agriculture, ante. Ay nawaw, agriculture kunam? Huwan, ante. Apay nga agriculture pay lang. Iso nga rod mo ti kahit ko, ante. Di kumamot social a kurso tinalam tapno adaganas mo nga agad adal. Anya? Nalakalaan ti agriculture ka. Saan mo ta, ante? Nagmulmula kayo lang no agriculture, saan aya? Agmulmula lang. Oho, nakangaganyo mo titiday ta, ante. Amo ka, ta siyempre, nalaingat. Diyak amo ko ta kayo, ante. Di yo amo titangtang abon niyo. Kat, anya tinagsaritaan nyo kini Antem. Antim lang, ah. Apay ngamin adi mo intarayan ngay. Makapaasar ti ugali na kasinsin. Kita Kasinsin. Umad adayo dagiti kakasinsin tayo adinildilaw na ide. Deserve na, ah. Awanan ti mayat ama kitugaw ken kwa na. Anya nga minan ti imbaga na kang kaitay.
Ti may papaniti kursok kasinsin. Di kumakano sosyal tinala. Anya? Saan lang rin ta? Nalakalaang ka no ti kursok, tagmulmula kami laang. Ay, talagamat ni ante. Awan ti ustong, no iso ti kasangsango. Naku nampay kasinsin. Ipagarup na siguro nga iso ti kalalaingan. Anya ti kunam nanang? Makilugan tayo kanaw kani antim anena kunak. Ay nawaw. Asino tinang ibaga? Ay kat isua. Ay, jak kaya ti makilugan kadakwada nanang. Awam mo daduma apagluganam. Wanaw, ag-tricycle ka. Kay kayat ko pa'y ti magmagnangam ti makilugan kadakwada nanang. Saan abali ata addaak mo't akaduam anak ko. Basta, jak kayat nanang. No kayat tiyo, da kayulatan ti makilugan kadakwada. Narigatan, amangan no makilugan na kat adaman ng dilawan na dita. Isupay apagsakitan tinakam. Apayakas jay. Lik-lik-likan dakmut dagiti kakaanak. Ha? Naglemeng damo nga main idisimbang put kami. Numakitugawak mo't kadakwada. Pumanaw da akas lasandak anakita. Ay kwa manang. Ibagaman kanyak no niya ti makagapo, Estela. Ay, tangiwat mo kanu nga main manang. Ay nawaw, apay tingiwat ka. Anya ti parikot itingiwat ka. Pasmado kanu nga main manang nina. Anya, Jay daduma, ibagada pa yan akasla ka kanu agbagtay. na sa anak abagtitan niya. Agong unget ka kanu nga main nga ura awan mo't makagapaw. Talaga mo't dagita at tao No ada makitam, di mo nga minan pakibibyangan, tapno saan agumura dagiti kakaanakamkin ka. Aglugan kayon, tagrubat tayon. Ito'y pa nga agururayak dito'y. Wan, umay kami! Sipot simbang peta, kat di ka motin makaisang bakit. Wan atama ditiriknak itikas di nga ipakpakita dagiti kakaanak kaklakay. Basol mo matlang no apay akas jayda. Basol mo no apay nga adayo tirik natakin ka. Nasayat nga raw aliklikan da. Didak pa yan kasarsarita itay. Madanagan dagi jaya sigurado. Amumat akabutang da ka. Anya kumangay ti pagdanagan da. Sa anak mo't amang mangan iti tao. Oray asino mat no managdilaw ti may sa tao, talaga aliklikam. Oray sika, kastama ti bagam kanya. No kayat mo amaya si dagtirik na dagiti kaanakam ken ka. Agbalbaliw ka. Wan, kaanakam dagita. Ngam addalat ta kumamot ti limitasyon mo. Iti kasta, kat saan amasair tirik nada. Ay nawaw! Kontrolam tingiwat mo. Di ka agsao iti makapasair. Ngamin, ti sao ang naibalikas kat saanan ang maibabawi pa'y. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Each day I live, I want to be Nawaw, a day to anya manan ta adda di tarupam si kaansyang. Kita a facial mask. Tagpapintas mo tintin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo.
Ngam basura tayo magkaiwara, di mo mo't ko lang ay basura. Ay, nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay, nawaw. Wan ngam isa akong kumamay, tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isa ko, tapno awanan ti ado asaom. Rumbang lang. Saan mo ta mabalin nga uray mo latan kanyak? Di ka agbalin adugyot kung naktumag. Wan ko na lang arudan. Nagadupay lamot asaom tita. Wan ata mo umak mo tan. Masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na ak. Talaga ang maurnong ti basuran dito'y balay. Nay, tasarming man ti sangsangwam bakit? Nakaluto ka din. Nakaluto ako, mangan kalatan, numabising ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay, nawaw. Agraman pa nagsarming ko. Isyukan ka. Kita kita basura tayo. Naurnungan. Ibasurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungaditan. Isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumat tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit. Hay, nagadulakit din nga mong. Makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estefania. Gumatangak man itilako yu apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak, anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa bali ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw. Anya tinakaasaran nyo, ayan, ana. Pinagbalindamot a basuraan ti basuraak dito istor ka. Anya? Kita ke napuno manan. Saan mo't anapuno day ta idirabi ay. Ayun. No, sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti dayta asidaglaang ma ti basuraan. Awan CCTV yu, ayan, ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Oray kaya may. Awan mo nga raw budget. At tuyan ti pans agagatangaw. Abto'y matibayad ko, nana. Agyaman na ka. Ikanakman iti sako dita duming lakay. Ay na, anwam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan iya istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga raw rin. Ndiyak amaw no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manain? Sigurado akalugaran tayong mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalinan damot tayo na basuraan ti basuraan di tayo stormo. Dayta nga raw, mamitlaw iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit? Mamuak laang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak kunak tumay. Nay, anya ta binagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kadno kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalinan damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estefania. Ay nawaw, asino nga mo, ti mga aramid iti dayta, tata. Rayta si Sanmi nga amaw. San la namin sa nakasta tinaramid ta kahit. Sakit awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay sos, masapol nga agpakabit kayon, tata. Saan mo't amabalin nga iji ti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. At numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estefania inton madamdama? Wala na kong, mapankalat ta. Kita lang tanapudo ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. At tuyan ti gagatam nga asukar, lilay nakaw. Agyaman naklaunay, Nana. Ayun gayam, nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, Nana. Wan nga raw, kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, Nana. Awanen pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, Nana. Tapno saan apagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Ay wanan niya. No bilang adati umay agmerienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti okistikin nanda. Kan plastic ti soft drinks nga inumanda.
Ay, nana. May mayat pa iti kasta. Tapno saan ka matlaang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramidak. Agyaman naklaunay iti suggestion mo, Lilay. Awan anyaman na, nana. At dala ko yung itlog, nana. 12 ti maysa. Manutigatangam siyang 5 piraso na ang nana. mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw, awan mo tantis ako abasuraan nyo, nana. Talagang awanan. Inikat ko, ta isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukisti kendi wano anyapay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Adamo ki di diti unag. Itadalaangan kanyak ta siyak ti mangi basura. Ah, May mayat mutlaangan ati kastoy. Saan nga isupay a pagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino ngamin ti awanan bain amang ibas-basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Ada ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Ada ti parcel na, sir. Ay nawaw. Nag-order ito online. One, sir. Manungay tayo tateng. 1,675, sir. Naginamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok ditang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey. Agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-uro di tao. Kita magin inan at tita o Roberto. Apay aya. Ada parcel mo. Ha? Ada ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa jay ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pintasaklat na. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito store, tada iparamid ko kagka. Anya man ay. Ay nawaw, basta umay ka, ta ibagakeng ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagidi a basura. Ne. Apay na iwara ti basura ti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggaputi basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran ba na lang ibati iti basura na dita? Kadagiti dugyot ang nga kalugaran tayaw. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di masagadan. Ano sa mun alakay? Masyapul ang madalusan ti naiwara a basura. Ta mga nupanunutan dagiti lumablabas a dugyot tayaw. Sapay naiwaramit iti batog tayaw. Amukon bakit? Amukon. Ay nawaw, anya ti ammob lakay. Amukon no asino takin kuko iti basura an iwara. Asinaw, Kitaam da ito'y bakit? supot sa mati parcel dayta. Wain bakit? Adda tinagan kin address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaam tinagan na. Ansyang Robles. Dayjay gayam nga ansyang timay sa amang iwarwara iti basura dito lugar tayo. Sakit ka na yun agumatang dayta kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan kin address na iti dayto asupot? Napintas nga agpaysaw. Ngam dugyot magayam. Umay mo alaan to'y basura. Ne. Mayat ti insurat mo Nana Estepania. Wena, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy, Nana. Wen, basura da magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan. Ansyang Robles mo ti nakasurat ditoy, Nana. At dapay address na. Saanan ang makapaglibak ta adda tasupot ti parcel na nga ebidensya. Picturak man tay pusko iti Facebook ko, Nana. Sige laan, awan parikot dita. Oo, na yan da dya babae.
Nakapinpintas, ngam apaw, o na yan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di, Lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan danana istipan niya. Basura. Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-bat yan na iti basura yaw. Nene. Hindi ka agpabaso lakas ta ah. Adda ebidensya, Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adday ta. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura ana iwara. Naglawag anagan na dayta, Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dyan babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti official ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, tadan na pati kapag saritaan ta. Amo kunti bagam. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos day jay alini. Kahit, anya pa lang urayam nga eh. Apay ngamin atila pangibas basura am iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungat ah. Nagpulong da na Estepanya kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapagliba, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko day jay. Naawan mo iti panunot ko. Naa, kasta pa lang ti bagam. Pudno man, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi naramin mo. Kat no di mo kaya't adag iti opisyal ti umay mangitulod kadag iti basura dito balay. Mapan mo alaan ni tayo na Estepanya itamag laang. Naala kong ti basura mi. Naimbaglaang ang tawan ni Nana Estepanya. Sika magayam day tansyan. Unaklakig day no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamot tayo kalukuan nga aramidaw. Pasensya kayon anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas ta imbatik latan iti bakanti alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't maulit maran ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa, agreporta kaun ka ni kapitan. Nasayahat mo tain nalamon ti basura yaw manang ansya. Awan bibiyang mo, Lili. Saan ngamin ati kinadugyot, ipakpakat yaw? Agpakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, di impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da jay, tapagadalan dagiti kalugaran tayo, nga damot dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay, nawaw, saan mo't amabasa tinagan nyo iti da jay a parcel, ta in-blurred kumad. Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete da jay, manang ansyang. Nay, awan mo ti basura da bakit? May inala ni ansyang itay lakay. Nasaya at matay-may na inala. Saanin nga isupay pampanunutam. Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw. Binagbagak mo langan itay. Barang agnakam mo Nalabos mo di kas tangar aramidan da. nakunampay alakay. No daduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay, isuda pa'y kidi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress day di alili. Agpakalaing launay. Basol mo madlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Roberto. Apay aday di alili pa'y laang matikampiam Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si Roberto. Makitam talaga. Agpanunod ka kit dita nakababayin ti kasingin na ramid mo. Di ka agbanin na dugyot ta bakit kamutan. Nagsasaw ka. Oray siya, mairaman akmat iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kumaati agpapintas ti paglaingam? Alawoy nan. Maudi na ito na. At dalang man mangag ko, talaga sinaan ka. Saan asyak ti babayin mo kung naktumag? Ay, nawaw! Di ka agbalin a sakit ti ulo kadagiti kalugaram. Ta mga nuday tanto pa iti pakay babainam.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.